السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشامة حركفوني أكم جرت النجاك أبدني جرتو ديناتشو حلاتشو وي حلت مزقانا لله. أوه هي انجدي من دنو يا سمانا أها زندروس بدنو إكرامي جا زاري دمو لا إكرامو إكرامي مو كبدينو في تريجة شودا نمو مالي وجدتني إيجا بيا ألوتا ولي ada تشيزوغا مسكينة لا مدينة متاجبو كيسة كوست نجريني عاطفة لا عاطفة لا مدينة مياطفة أنا نقول لك أحنا شوفك على تكتيني مدينة مرة عقد مدينة مرة عقد Woi. Aha. Aku margitani ga gara qalbii kootti hin deebi'e. Egaa kaameraa daqqattee jechuudha Ikiraami. Kan ishee waamte maraa kana fuulduratti daqqalatte egaa guyyaa dhaloota yaadachiifachuuf miskiinitti rabbi. Guyyaa dhaloota jechuun guyyaa gaafa wal baranii kana wal baranii egaa guyyaan boorumaa inni dafinoo kutaa gara biraatti immoo qixxata wiixata jedhamas jechuudha. Sanyoo masqanyoo jedhama jechuudha. Kanaafi guyyaa yaadachiisuuf waamte jireen woo yaaddu woo waamtu maal godhani abbaateen goboziin biruma ta'anii difiratii jechuudha biruma ta'anii. Egaa isheen guyyaa itti wal baran yaadachiisuu fi liyyuu qannoo maanni aniifatii astaawastaa hanisi waamiif hin qabaa. Guyyaan kun guyyaan boru guyyaa maaliiti jette yoo na jaallatatee hin yaadattaa jette ajireen. Goboziin immoo maal godhan ree maayilni jedhani maal yaadatu isaan wayyoo ay miskiina wallah. Egaa guyyaan boru guyyaa wal barreedha moo guyyaa wal arginedha jette. Achumarran maal godhe ree goboziin eloo habiibti eloo qashtii koo eloo ruuhii koo ዘራፍ አካኪ ቃልቲ አለች። እንዴት አለች? እንዴት እንደዚህ ወለ ነገሩ አለች። እኮ ባለ ትዳር ነው አንተ እንደዚህ ሄሎ ፍቅሬ ሄሎ ምንድነው ልጅቱ የት ናት? አገናኝ አዘራፍ አካኪ ቃልቲ አለች። ወንድ አታምኑ፣ ወንድ ምንም ቢሆን ምንም አታምኑ። Ikiraam sittimnee jirra. Durallee si fakkaatu bakka si fakkaanne dhaabattee amma gariin dhiifatama malee amaanutii ani hundumayyuu na kabajaa fi kan amaanutiin kan abbaadha. Maaliyyuu haa ta'u kan barbaadetti mirga isaatti buluun namni ani amaanutiin abbaasaa abaanutii konaa kabajee amaanutii isaa kabajuun barbaada nam tokko jechuudha. Garuu immoo bakka miila lamaan gamana dhaabattanii jechuudha. Gara tokkotti qulqullootan wayin gara sanan deemtan wayi gara kana dhuftan jidduutti ijoollee akkasumaan lafa naxxuu jechuudha. Waliin hin beekamu jechuudha. Otoo amaanutii keessan kabajaa qabaattanii akka kanaa miti jechuudha. Amaanutiin jechuun lubbuu ofii jechuudha. Sin amma lamaan keessanuu kunillee intinii bakka hin bu'u atillee musliima bakka hin buutu bacbaacii jechuudha. Bacbaacii way gara sanatti hin cinne way gara kanatti hin cinne atillee Ikiraam jidduu jirtaa jechuudha. Ilmoo lafa naxxan ilmoo ati deessee akka dhugaa dubbattuuf akka shiriyaatti fudhataman qabu. Ilmoon tindaan ni kaadha.
akka shiriyaa musliimaatti nikaayoon qabaanne hin jiru. Kanaafuu isa sittiin qara'u har'a garuu haalata itti hayimaanotii keessan xiqqeessitan ittiin ani wallaahi maaltu na aarsa dhugaa rabbiimti wayin gara duka lamaan jidduutti ijoollee lafan naqina wayin asin cinne lamaan keessanuu jidduutti akkasumaan inni kunis atis akkasumaan jechuudha gizee hunda waan akka kana baa'ataa jira amma gizee kana jechuudha. Kanaafuyyuu hayimaanotii keessan kabajaa qabaattanii akkas miti jechuudha. Kabajaan qabdan lamaan keessanuu jechuudha. Isin immoo warra hayimaanotii bakka buutan atis musliima bakka buutu innillee hayimaanotii isa bakka bu'u jechuudha. Kanaafuu warra akkasiiti hayimaanotii keessa han hayimaanotii waliin ammanii dhugaa dubbachuuf wallaahi biyya aloo tokkotti waliin guddannee waliin nyaannee wal kabaja amma har'aallee waliin kabajaan jiran biyya kootti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi sargiittillee wal waamanii wal kabajanii walii qalaniiti waliin turanii waliin dabarsanii jechuudha. Amma ammallee akkasiin jira rakkinaan qabamu hayimaanotii irratti namni gufuun tokko hin jiru jechuudha. Garuu immoo warra akkasii kana gamaa gamana ejjetee gamaa gamanatti bakka buutanis jechuudha. Namni hundinuu hayimaanotii isaan jaallatan hin kabajaa jechuudha. Hundinuu hayimaanotii isa namni jibbu hin jiru. Kanaaf abajbaacoo isin lamaan keessanuu jechuudha. Kanaafuu har'a akka inni mana bulu gizee jette gizee dura odeessite akka inni hambiraa qabu hin beektu yeroo san baalatti daarii baala mindin noo maal sii haa godhure heloo habiibtii jedhe bira taa'e si tuffachuu guddinaa jechuudha. Heloo qashtii jedhe bira taa'e dhugaa dubbachuuf guyyaatti wal arganii gaafatte ga'a jire. أنا كل ما تاري من نجم من إلا يا دو جد. وندوش قلبي لاتشو مالتي عندي تنانتين كانن مترسو. أرجتني؟ ويا كنا كمين الرام فتك ورئيرة قلبين قبضنيت. عندي تمالت من هنا عندي ترسو. إيه ما تستوعب وقتين أنت بزون يجروسين يسالف نبات دكنا. ويا. ويا ني فكر عندي نش. ويا درانش. ደነገጠ ለምን ዘጋ ደግሞ አልገባኝም። እንደዚህ ነው አየሽው ወንድ ማለት ይሄ ነው። እዛ ቦዳ ግርግር ዱፌ ጀቹዳ ወየ ፍቅራዬ እሺ መብራታዬ ጀቹዳ ብልብላ ምናኒ በቃቴ ብያ ባዬ ጀቹዳ faadaan rafiidde jechuudha. Gibbii keessaan baatu jette jechuudha. Banii moobaayiliin itti agarsiisii jettee jechuudha. Hin banuu jedhee harka duubatti ishee deesse kaati harka duubatti dachaasee jechuudha. Harka ishee miccire duubatti jechuudha. Kanaafuu rabbi keerii sinaa ga'u wal kabajuun xuruudha. Wal kabajaa jedhamu immoo gar tokkotti mucucaadha lamaan keessanuu. Wayin ati achi wayin inni gara kee kuti gara jaallatteetti galteeti jidduutti rakkatina lamaan keessanuu jechuudha. Kana biraan immoo wal kabajaayuun qabdanii jechuudha. Kabajni hin jiru. Kun akka kanaatti dhiira jechuunis akka kanaatti argiteetta. Ittaan seemmogaa ምስራች ሰምታችኋል ዛሬ ምስራች ያለ ወደድኩት ሊሞት ነው ያለችው ልጅ ዛሬ እውነቱን በቃ አብርሽ ጋር አገናኙ ጓደኞቹ። አንዱ አንገቱን ደፍቷል። ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ብሎ አላህን እየለመኑ ነው መሰለኝ። አላህ አንድ ላይ ያደርጉ ብሎ አላህን እየለመኑ መሰለኝ። ወደ ላይ ወደ እንደዚህ ብሎ ቀና ብሎ አላህ እየለመኑ ነው። አንዳቸው ደግሞ አንገታቸው ደፍተዋል። ምን እንደሆኑ እኔ እንጃ። እንግዲህ እኔ አልነገርኩም። አብርሽ ፍቅር ያዘኝ አለችኝ። ንገረኝ። ደነግጦ ራሱ ደንግጦ አለ ራሱ ደንግጦ ላቡ የመጣ ነው ራሱ ደንግጦ። እውነት በጣም ደንግጧል። እስከዛሬ ያልነገርኩት ስሜት አለኝና በቃ ማለት በጨዋታም ሆነ በቀልድም ሆነ ያልነገርኩት ነገር አለ እና እሱ መናገር ፈልጋለሁ።
ማለት ጨንቆኛል። አሁን እዚህ ጋር ቆሜ እንዴት አድርጌ ማውራት እንዳለብን ባላውቅም እስከዛሬ በሰጠኝ ፍቅር፣ ባሳየኝ ክብር፣ እሺ እንዲሁም በምታደርገው እንክብካቤዎች ስነስርዓት ባለው መልኩ በቃ ብዙ ነገር አሳይተኛል እና ከቀን በቀን ደግሞ ያ ነገር ላይ ትልቅ ነገር እየፈጠረ ነው እና አውቃለሁ ማለት ይሄ ነገር ባልነግርህ ጉያራ እነቲና አገርሲሳ ጅርቱ ገረ ብራት ቀየረሜ ጅራ ፍቅሪኒ ጉያራ አጌሰኒ ጅርቱ ጀዴ ያዳ ኤጋ ከሲቲ ጋ ሀርሜላ ነመጋ አብርሽን ሀራጋ አርገቴ ደስታን አከሚቲ ከሌሰ በዋ ጅርቲ ጀቹudha ፍቅሪን ራ ነቀቤ ጀቴ ቦሴ ጀቹudha ሲ አገርሲስና ወልቲ ሲንፍና ጀደኒ አኮ ጀደኒ ኬክ ያዘጋጃኒ ወልቲ ፊደኒ አሃ ምስራቺ እንቅፍ አረጋ እንቅቅጥ አረደርጋ የታባቱ በቃ ይሄ ነው ጎሽ ደጋረሽ እስካሁን የሚደበኩት ለዛ ነው። አልተደብቅ ላይ ምናልባት አሁን የምነግርህ ነገር የሆነ ህይወትህ ላይ ወይ ትክክል እንዳልሆንኩ ብቻ ህይወት ላይ ቻሌንጅ ይችላል፣ ግን ደግሞ መደበቅ አልቻልኩም። ከዛ ባለፈ ደግሞ በምትሰጠኝ ፍቅርም ሆነ ክብርም ነገሮች በጣም እየጨመሩ ሩቀት አትሄዲ በቃ ንገረኝ ምን መሰለህ ካብሽ አፍቅሬሃለሁ። የምርሽ ነው የሙጫኑ የብር ነው ምንድን ነው የምርሽ ነው ምን ማለት ነው አብርሽ የምርሽ ነው ይላል እንግዲህ አንተ እንዴት ይሄን ነገር እንደ ፍቅር ካንተ በደንብ አድርጎ ነው መያዛት እንጂ አሁን አይደለም እኮ ቆይታለች እኮ አንተ ደግሞ እንደ አዲስ ነገር እውነትሽ ነው ብለህ ከምትጠየቅ አትፍራም አብርሽ ምን ነው እሳኮ ቆይቻለሁ ወዴ ያስኩኝ አሁን ደግሞ ሊፈነዳ ነው ብላ አፈርጥታለች ትናንትና ዛሬ ደግሞ የትናንትና ነው ቪዲዮ የሚቀዱት ግን ዛሬ ነው ይመቻችሁ በር በሉ እንግዲህ